Diyo manoy, uso na pod ang imuhang naong nga hadlok. Murag sigbin, murag white lady, murag aswang. O diyo manoy, uso na pod ang mga horror movies karong panahon na kay hapit na sad ang Nobyembre, Halloween na sad. Here are 5 kinds of people in a horror movie cinema. But before that, don't forget to hit like and subscribe and share peace and love. Number 1, ka-screamer or mon sila ang mga taslakan. Wala pagkalikasugod ang hadlok, sagit na dayon. Atay, I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. Number 2, if naay sige sagit, naasay sige katawa. The feeling in a comedy bar. Number 3, the tripper. Mao ni sila ang mga tao nga niadto lang sinihan para manghadlok sa ilang mga kauban nga mga taslakan. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. Ako ay yatay. Number 4, the foodie. Mauni sila ang sige nagkaon sa sinihan ug wala ray paki sa salida. Thought would be stuck in my head. What did you see? I saw a nun. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. And last but not the least, the Hokage. Mauni sila ang mga tao nga dadon nila ang ilang mga chicks sa sinihan ug mananao og horror movie para makachansing. Galawang Hokage. Atay mo ni salida. Binuang mo ni salida. Oh, masunod na. Wala para. And that's it for today, and I hope you enjoyed this video, guys, and I hope nakarelate ra mo sa ako ang video karong adlaw samot na kay hapit na ang Halloween niya. Uso na pod ang mga trick or treat or mga horror houses. So hopefully, guys, you share this video and tag your friends and tag kung ginsa sila diri sa video. Ako personally feel ko ako ang gusto ko manghadlok. Diba? Peace. So, I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe, and see you in the next video. Share peace and love. Bye.